Krvava bajka. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni. Isto su im tekli školski dani. Na iste svečanosti zajedno su vođeni. Od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. A 55 minuti pre smrtnog trena sedela je u đačkoj klupi četa malena i iste zadatke teške rešavala, koliko može putnik ako ide peške i tako redom. Misli su im bile pune istih brojki i po sveskama u školskoj torbi besmislenih ležalo bezbroj petica i dvojki. Pregršt istih snova i istih tajni rodoljubivih i ljubavnih stiskali su u dnu džepova. I činilo se svakom da će dugo, da će vrlo dugo trčati ispod svoda plava, dok sve zadatke na svetu ne posvršava. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je junačkom smrću četa đaka u istom danu. Dečaka redovi celi uzeli se za ruke i sa školskog posljednjeg časa na streljanje pošli mirno, kao da smrt nije ništa. Drugova redovi celi istog časa se uzneli do večnog boravišta.